Usamla Adrian Khan Menlim obolong o President Bathamai jongka Madhya Pradesh Youth Congress ulakhat ulawe de kisamla panyaso abad kisamla Congress nakamta banyele persha ya keting sniu jong drugs habekran bekila pathai khobor mata kasngi ka shetarik ulbeat arhajar arfuar uni alam jaga sen Congress ulong ba shibun kisamla kila ngap akani kikam sniu ba dondu ke bal poish katu kathim tang namar ba kaduna kam mar kajing jelai bat banbin banti drugs Mengiru badan bukli itu biangap hakane gajing dikya gajing di dropsu makido la kajong kajing kadai ki ususi to wala ala ande nomor bakila solina kisa jadi uji solo norwe ikibun kijenge question bakiadi itu di dropsu kita ni iba nomor bakin rekam ki poingam asli ki porok nomor kamiru ni kikio kikam tu kikam masabri kikam roti tang nomor ba beri la ni drugs la kerni kesidiknya kim bangse mangat banle kejitu banyo kata bisa bakila anti di utau drugs bangi kisana juga youth congress ni aku selain ya kalau ke joni memperkat ya kan memperkat ya kan state ke joni bakalo atau situation juga state ke joni kalau kuno ni iru awat baka government ka ai pun kiwi scheme amenta kini kisama ki bangla banyokam re bagi phai se kita pa ni ba badyo ek ta scheme ru kadai ki ko so kya banle kini kita pandak kani date banyo ya ka ru kamde ki ko basut kawir ni lawan ong badan na padang jokiru ki mangtip badan ta scheme nomor awareness na kalian kesokaro makamdan abang ipai si jaga populiru ni ibabon ki samla ki jodi ada ki kwa abandad ki jipule ki bakham se jora bakimpan se banwat jaga pule shabar kare jodi na soba kala dei bapor bangin pakhat ha bangin train na beta kani ki educational institute ki jodi baki parang na jodi ki bakwa berkuliah, berkursiu ya kita ke higher education ke jongki mungkin yo hanya ke state macam ni bagi semua ki jongki ki bayami bagi sebuah ke state ki dongru kepada jongki ki melayu kam sebab ki dongru ki sama jongki lanang asta apa ke jela ke jongki ki balik sebab nomor bakim bangse bakim yo akan kejam berkani kadai ke jendolo ini apa meghalya nomor bagi badan kini kisamla ya anang asta ki bala berpikir sekam ki pun kini ki feel ki jongki ramaki ki ami sebab ngai bagade ke jindu ini kaste ke jongi ke sakur kunjo de ki pat kinanya ke tengi bu kisamla ni wan hane au ngin property yang dari nomor bangidam kata kecil sama bagi kuat bertip kei kebaca dengan state kejuni ni kuslai sisa yang kata kaloi ke state kejuni pi kisamla hidup lagi jong kijing nomor kiti drugs kisamla ki bampanse balik tu bagi nio anti utau drugs nomor bagi lakerni pala kisamla ro popli ki mampanse bentuk penute tangan besar lai jongi nisan ni susi sha ban perkhat kita kalau mai jongi ke ai ke bangsa ada kini nalai jong istir ban let si jaga ki bagi i ban yo ta kalat kalenti ban kamai temi apa ke kongres ni khoslai ni ko kongres pang kini ki issue ladani ki samla ki baba ya kata kelimkor joko future ke juni halai terpen ladani ngidu ikini ki opportunity adani ngidu
lagi jong ki para samla kana da jingop haki drugs da ke ai kebrang sa ni ke ai kata ka lawe ke jong ni kuslai bon perkhat sapang ke state ke jong ni nomor bangi ni it ya kane ke state ke jong ni ya ka ri ke ban ri ke jong ni kwa pa ni pa ka state ke jong ni ka flourish bahkan am ki sapra bahkan nakalian ke jong ni ru hapo ka youth congress ni so baka dei ka kamram ka jungi pan perkhat pan tre na mata kata kalawai jung state ka jungi ni khot ki para samla hapo ka ne ka state bo what no can sting ka ne ka kam ni la ban shong halai jong yi sam basuk ban kran chapang ka politics andre ban le kata ka kam ban ra ka jing kala ka don kam bangi ni mi sakmat bangi nyatur bangi nyatre sangi ham ban tre mata jongi Hamtang na minta ka state ka jungi